Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. Ha re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa ka ga Congress e kgethegileng ya bosetšhaba ya botlhano ya SACP e tsweletseng kwa Boksburg mo Gauteng. I appointed a group of leading experts to galvanize international support for action on debt, and I'm delighted that Trevor Manuel will be part of this important work. Tona ya merero ya boditšhaba Ronald Lamola o ikwetse kagiso mo lefatsheng. I won't influence you, I can't tell you what to do, but you have a right either to defend yourself or to appoint another defense counsel. Go tlile go nna le ditheetso tse di kgethegileng mo kgetseng ya polao ya ga Senzo Meyiwa. Mothoetso Madume o amogetswe mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Tona ya merero ya boditšhaba Ronald Lamola o ikwetse kagiso kwa dikgaolong tse di sa iketlang mo lefatsheng. Lamola o amogetse mokwaledi kakaretso wa mokgatlo wa ditšhaba kopano Antonio Guterres mo nogae le go buisanela merero e akaretsang ya boporesidente jwa G20. Ka fa go jelengwe Guterres a re go tlhokagala tharabololo e maleba go samagana le dikoloto gore dinaga di tle di kgone go tlamela baagi ba tsone ka ditirelo tsa motheo gareng ga tse dingwe. There are security challenges in the Eastern Democratic Republic of Congo and in Mozambique. The situation remains a concern to us. In the Eastern DRC, many civilians, especially women and children, have been displaced due to the conflict, and their cries for peace have fallen on deaf ears. We continue to support initiatives to find a political solution, as led by the Luanda process by President Lorenzo of Angola. Similarly, there is a need for calm and restraint in Mozambique following the post-election violent protests. We continue to call for all parties to await the outcomes of the Constitutional Council of Mozambique, which is an institution empowered by the Constitution of Mozambique to adjudicate election disputes. We need action to make the debt resolution architecture work in a more timely and effective manner. We need meaningful solutions to address the debt crisis so countries can invest in meeting the basic needs of their people and drive long-term development. The Pact for the Future includes a proposal for the IMF to lead a review of ways to strengthen and improve the sovereign debt architecture in collaboration with key partners. I recognize all the efforts the G20 has made in relation to the so-called framework, but let's be clear. We are far from having an instrument able to address the debt problem that exists at global level. A number of examples are positive, but the examples do not represent the total reality that we face. Go tlile go nna le ditheetso tse di kgethegileng mo kgetseng ya polao ya ga Senzo Meyiwa ka Ferikgong a le malatsi a le matlhano ngwaga o tlang tebang le gore molatofadiwa wa ntlha Muzi Sibiya a tlhomamise moeledi yo montšhwa. Seno ke morago ga gore moeledi wa gagwe Thulane Mgomezulu a tlhokafale ka labobedi kwa bookelong. Pele go ne ga tshwarwa motsotso wa tidimalo go gopola Thulane Mgomezulu e le moeledi yo o hulereng wa molatofatso wa ntlha e bong Muzi Sibiya. Morago go ne ga lebelelwa gore kgetsi e tla tswelela jang. I'm very, very sorry about the latest turn of events. Manje, we can't continue until you decide what should happen to your defense. You have a choice which you must exercise. I won't influence you, can't tell you what to do, but you have a right either to defend yourself or to appoint another defense counsel. But because I know that you, or at least your previous lawyer, Mr. Mgomezulu, had said
your uncle was financing your defense. Is that not so? That is so, madam. Yeah, so it would be proper that you must get in touch with your uncle and discuss this issue of your defense with him. Okay. So how long are you going to need to do that? My uncle was already complaining that his support, his financial support, is already very heavy on him. The Legal Aid Board is prepared to finance you if you lodge an application before Friday, because they are closing on Friday. morago ga go rerisana le Legal Aid kgotlatshekelo kgola Pretoria e ne ya swetsa gore e tla tshwara ditherisano tse di kgethegileng go sa le gale ngwaga o tlang gore molatofatso wa ntlha a totobatse mmueledi wa gagwe yo montšhwa le gale gatwe Sibiya a tlhophe go tswa mo babueledi ba ba leng teng mo kgotlatshekelo. Sibiya a re gana bothata go ka dirisana le yo mongwe wa babueledi. Legal Aid South Africa indicates that they would dearly appreciate it if it were to be one of the councils that have already been involved in the matter here, that would simply obviate a lot of things, time for preparation and all those things, my lord. What is, however, still missing, it's the identity of that individual. Congress e kgethegileng ya bosetšhaba ya botlhano ya SACP e tsweletse kwa Boksburg mo Gauteng. Kopano eno ya malatsi a le mane tla bo e tsenwe ke baemedi ba ka nna kgolo a marataro go akaretsa le ditokololo tsa semphato sa makoko mararo le baeng ba balaleditsweng. Go utlwa tsa sešeng malebana le kopano eo re golagana le mmegadikgang wa rona Ntlantla Kgatlhane. Yo kwa kopanong eo Ntlantla Madume wa mogetso mo dikgang tsa rona a tsa Setswana. Ke tsena go ke le dumedise ke dumedise tota le babogedi kwa gae. Kopano eno ya SACP simolotse gompieno ke ntota se se tlhotseng se dirwa ka kong. Ga o ka gopola ke adimile fa le SACP gotla ona mokgatlo wa makomanisi o ile wa tsa tshwetswa gore go ya go pele ba tle go contesta tsone di elections ba sa di contest mo tlase ga yone ANC ba tle go contesta di elections kgotsa go ya go campaignela ka mokgatlo ka di elections tsa tse di latelang ka 2026 local government elections ba re ba lapile ke gore mokgatlo o wa ANC ga o ba tsetsi ya tota ba bua gore in the past 20 years or close to 20 years tota khale ba bua lona mokgatlo wa ANC gore alliance e reconfiguriwe mare ga e batse sentle re bone ga jana ngwago ya ka no simolla go ile go nna le dikgetho mme mokgatlo wa ANC wa lathegelo kgotsa wa palwa ke go fenya dikgetho ka over 50% mme wa tshwanela go gore o nne mo Government of National Unity SACP ya tla kgalema ka bogale gore go tla jang gore ANC e nagane jalo mme e akaretse mokgatlo wa DA gore e nne party ya yone GNU bare go ya ka bone naturally ANC and the DA di policy tsa bone ga di tshwana ba maketse gore ga ba consultiwa ka yone kganye ga jana ba tlile ba tlo kopana mo matsatsing a mane a latelang go ka rarabolla gore go ya go pele ba tle go contesta jan elections ba tle go tla ka di strategy ba tle go bua gore yone tshwetso ba itshotseng ya go contesta di elections go agwile ba go go pele ba tle go ira jang ka re itse gore one mokgatlo wa SACP le one mokgatlo wa ANC they fish from the same pond ba latedi ba ANC le ba one mokgatlo wa ANC ke batho ba le bangwe so ga jana ba tle go semasemana ba tle go debate gore a me go a kgonagala gore ba ka tswela pele ka lone lano le la bone la gore ba conteste di elections ke adimile. Ntlantla jaaka o setse o tlhalositse gore kgang eno ke thito kgang e ya kopano eo a na go setse go simolotswe ka ditherisano tseno ka ga morero ono. Conference e setse e butswe ke yone national chairperson wa mokgatlo wa SACP Blade Nzimande ga bua a re a na molaetsa fala ba bolela batho ba ba
tlile mo maloko a SACP a bua gore jaaka ba ntse ba debate jaaka ntse ba rerisana ba nne very careful gore ba se ba ikraele gore ba thulana thata ka ditlhogo a ba gopotsa gore mokgatlho wa ANC o botlhokwa jang the alliance le ANC e botlhokwa jang ga jana la ba sa itumela tshwantse batle ka maano gore go ya go pele ba go bereka yang le mokgatlho other analysts would tell you gore ga jana this is a move, it's a forceful move by the SACP to reconfigure the alliance ya kane ba latata meba without mincing their words ba sa itomeleleme ba bua gore ga ba itumela ka tshwetso ya gore ANC ga ya ba rerisa jaaka ne tsa tshwetso ya go dirisana le yone mokgatlho wa Democratic Alliance under the GNU ba re ga jana go kopele ba tle go nna mo stulong go lekana le ANC ba bue ka go netla ba contesta tsone di elections independently. Jaanong kopano eno e khutla ka la matlhatso ke bomang ba bangwe ba ba solofetseng go bua kwa go yona. Re solofela gore Deputy President wa mokgatlho wa ANC tla ba le teng Paul Mashatile o tla simolla go tla ka moso re bone fa le Panyaza le Sufi o teng le mo president wa bogologolo wa mokgatlho wa ANC tla ba le teng go bontsha gore one kopano e tsewa e le botlhokwa thata ka gone mo history ga o ka gopola mokgatlho wa SACP wa makomanisi mokgatlho wa African National Congress e ne le ditsala botsalano bo tshwana le botsalano bo madi ka ene ba lwela kgololosego mengwageng e fetileng ba bereka mmogo under democracy go itlhela ga jana mme mokgatlho o decide gore o tsetsela yengwe ga wa itumela o registera gore ga wa itumela gotlhelele bar ANC ya banyatsa nako ngwe lengwe e ba lekang go bua lone mokgatlho wa ANC ga o ba tsetsia re bone fa le yone SACP ne le lone conference re mapaila a bua gore ke gantla since ba nna le botsalano bo under democracy ANC tsa sebaka go dula le bone are ba tlwaetse gore morago ga dikgetho ANC e dula le bone ba dula fatshe ba analyze gore ba ka improve ka ba dirile phoso ka are mar ga jana ANC e kopane le bone beke tse pedi tse di fitileng ena ga ba itumela re a leboga ntlantla yo ke mmega dikgang wa rona ntlantla kgatlhane e kwa Boksburg kwa gone SACP e tshotseng jalo congress ya yone ya botlhano e kgethegileng re tswella pele ka dikgang tsa rona. Tona ya merero ya selegae ngaka Leon Schreiber a re kgoro ya molelwane ya Lebombo e thulaganyeditse selo se se kwa godimo sa batsaya maeto ba malatsi a Keresemose fa seka tsamaiso kwa molelwaneng. Schreiber a re o ntse a buisana le molekane nae ka kemo kwa Mozambique ka ga mekgwa ya go netefatsa fa batsaya maeto ba babalesegile go latela dikhudego tse di neng di runtse kwa nageng eo ya Mozambique. Fa a ne a jetse nala molelwane wa Lebombo tona ya lefapha la merero ya selegae o ribolotse didiriswa tse dišwa tsa setegeniki go lepalepana le tshireletsego kwa molelwaneng. Didiriswa tseno di tlile go dirisetswa go thusa bothati jwa botsamaisi jwa molelwane BMA le batlhankela ba tiragatso ya molao go samagana le ditiragalo dingwe le dingwe tsa bosenyi kwa molelwaneng. Tona o ikuetse gape go batsa maeto go itepatepanya le ditlhabololo dingwe le dingwe tseo di amanang le seemo sa ga jana. It's not South Africa that's closing a border post, as you may read somewhere. BMA isn't closing border posts. We are managing a situation that's happening on the other side of this particular borderline. And therefore, we need to be nimble. We've asked that a plan be put together to look at what would a comprehensive alternative be. Where would people, for example, have to be diverted? What would be the messaging? How do we manage and prevent things from becoming a problem? Go ya ka BMA go sekegiwa ga ditirelo kwa molelwaneng e ne le go tsibogela seemo se sa iketlang sa kwa Mozambique. On the South African side, we are ready. We have made a festive season plan. We have put in extra resources, so we are here. The challenge that we are facing is that it's on our counterpart. Remember, a border is not a one country thing. It includes two countries. So on the Mozambican side, sometimes they will have challenges, but then because we've got bilateral talks with them, they will inform us. Bangwe ba batsa maeto kwa molelwaneng ba re go tlolela mono Afrika Borwa mosong o ne go ne go sena matsapa ape. I left Mozambique very early in the morning and there was no problem.
Right now it's difficult crossing on the Mozambican side. I left in the morning and I have to leave my car at the border now and cross to Mozambique on foot. Go tlotse go ntshitswe barafi ba le bane kwa tlase ga lefatshe kwa Stilfontein kwa North West go begwa bane ba lebega ba le bokoa mme ba sekasikiwa ke baoki letsholo leno le ne le eteletswe pele ke baithaopi mme ga dikgangwa rona Thabiso Moss o buisane le moeteledipele wa baagi kwa Stilfontein go sa le gale gompieno mme puisano ya bone e tsamaile jaana. Baagi ba mo Stilfontein ba itumella kgato ba bathati ba puso go ba letla go tswelela ka letsholo la bone la go ntsha ka fa tlase ga moepe ba ba se mo molaong fela ke buisane le mongwe wa baeteledipele ba baagi Johannes Kankase go buisana le rona ka letsholo le ntlha go isiwa ga dijo ka fa tlase ga moepo re leboga thata fana le rona mo gompieno mo SABC News a re simolole fela ka ntlha ya gore go na le lekwalo le le tswileng go sa le gale mo kgantileng gore kgang ya lona ya go ntsha ka fa tlase ga moepe ba ba se mo molaong ka rope itlhaganedisiwe ka re go na le ba bantsi ba ile gore ba lwala ka fa tlase ga lefatshe a la kgona go dira seo no re a leboga ga etho go ntse ela jalo re le kgale le kwalo le buang yona kganyeo re tla leka ka bojotlhe gwane gompieno ke a bona ba ithaopi ba rona ba bereka ka potlako go fitlhela gona jaanong se re ntsha motho a bo 4 normally ka re itse ntho ka nako e be re ntsha motho a bo 4 so re batla leka ka bojotlhe go ba bona gore ba tla phakisa yang go bona gore thusa ba go tlase because ba le ka kganya dijo empa re itumela gore ba teng ba ithaopi ba fetsa go tlisa instant porridge go tswa Gauteng e re fetsang go e latlhela mo ga mokoti gore batho ba kgone gore ba kreye matla a re bue ka one ntlha e gore ke mekgatlho le mekaele gore nya le thusa mo go le abela dijo gareng ga tseding mekgatlho e mentsi re ka bua mo ga yona bo Matlhasedi Foundation bo Makhua ba teng le bona bo di Red Cross di teng ebile le ba ithaopi ba teng ba tswa locationeng bo ga potlana ba kgona gore ba re thuse ba re netse go nyanyana gore kgone go fa batho le ma volunteer a rona kgone go ja le bona le batho go tlasa ga mokoti ba kgone go kry-a sengwenyana sa go ba ka isa ko mpeng a re bue ka ntlha ya baipi ba ba setseng ba ntshitswe ka fa tlase ga moepo ga jaana seemo sa bone sa boitekanelo sentse jang ne batho ba ba bona ke batho ba kulang ka thata gwane botlhe ba tswileng ba ba raro ba tselwe ka di-ambulance bile ba isiwa ko bookelong go bontsha gore batho bana ba tlhokile metsi ba tlhokile dijo nako e telele ga ba na matla wa ba bona ba dehydrated wa bona gore le mo ba leng teng boemo bo leng gona se boemo go motho o tshelang o tlhoka go tshela ka tsela eo a re konosetse ka ntlha dijo bang ba kopa dijo tse di tshwanang le nama ya kgomo kgotsa steak di ba kopa dilo tse di tshwanang le bo mayonnaise le tse dingwe a seo la kgona go se diragatsa kopo ya bone no a ke yana ga o kopa batho ba go fa ntho ba go fang yona kganya bo mayonnaise bo di tomate sauce yona se kganye ka re ka batla go bua ka yona gona dijo tse re tla di fuang ke batho gafe batho bana o tlhaloganye ntate dijo tse ke na mo mokoteng ke dijo tsa paying se re itse gore parafina di sa kena bo di stove a no gona go kena bo di instant porridge bo mageu bo metsi ke tswa dijo tse re shebiletse gore re ka dinka re di setse ba mokoti ba motlatsa lefatshe ra leboga yo ke mongwe wa baeteledipele ba baagi go tswa mo Stilfontein mo provinceng ya North West a bua ka dingwe tsa ditiragalo tse di setseng di tsweletse gompieno ka kwano re boela kwa go yona kwa diphaposikgaso Motwetso di ne di le kalo tsa segong jono kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le ke lebogile kgaje ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle ke go lebega ke me ga tsoma di mare bone panelo pele ya mema bosa mo bosegong jo ga mmogo le motsatsing la ka moso go bontsha fa go tla itemogela pula ka diperesente di le 16 ka kwa province ya ka kwa Zulu Natal Limpopo ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa Mpumalanga me re tswelle pele re lebella motsatsing la ka moso teng go bontsha fa go tla itemogela pula e matla ka diperesente di le 16 segolo bogolo yang ka kwa province ya ka kwa Mpumalanga me ka kwa province ya ka kwa Zulu Natal teng go tla itemogela masarasara na pula ka diperesente di le 13 me ba ponela pele ya maema bosa mo bosegong jo gompieno ba tsibosa fa go tla nna le dipula tsa matla ka dibe ka kwa province ya ka kwa Zulu Natal Limpopo ga mmogo le diprovince dingwe le province ya Gauteng me motsatsing la ka moso teng go tla nna le kgonagalo ya molelo wa naga
segolobogolo yang ka kwa provinceng ya ka kwa Free State, North West le dikarolo dingwe tsa Free State. Mme re tswela pele re lebelele dikgata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebela province ya Gauteng. Pretoria tla be ke mo go digrata di le 30 le borataro, fa Springs yona tla be ke mo go digrata di le 33. Mme re lebela province ya ka kwa Limpopo teng mosime go tla nna mogote thata ka digrata di le 44, fa Thohoyandou yona tla be ke mo go digrata di le 40. Mme re lebela province ya ka kwa Mpumalanga teng Mbombela tla be ke mo go digrata di le 34, fa Sekhukhune yona tla be ke mo go digrata di le 34. Mme re lebelele province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi tla be ke mo go digrata di le 40, fa Richards Bay yona tla be ke mo go digrata di le 39. Mme re lebelele province ya ka kwa Eastern Cape teng Maletse go tlana mogote ka digrata di le 35, fa Komane yona e tla be ke mo go digrata di le 34. Mme re ka kwa province ya ka kwa Western Cape teng George tla be ke mo go digrata di le 22, fa Mossel Bay yona go tla go thutafetseng yana ka digrata di le 23. Mme re lebelele province ya ka kwa Northern Cape yona e tla be ke mo go digrata di le 28, fa Kurumane teng le teng go tla nna mogote. Re lebelele Free State Sasolburg tla be ke mo go digrata di le 35, fa Frankfort lona tla be ke mo go digrata di le 35. Mme re konosetsa re lebelele province ya North West Mahikeng tla be ke mo go digrata di le 37, le Rustenburg e tla be ke mo go digrata di le 35. Mo gaetsho ka gore le go tsoga magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.